Biyag, wenno patay. Inapalabas. Masursuron ni Vina amang kitkita iti kinadeket daruldan ken Fatima. Ket kayat na salangadan ni Fatima ngam linapdan ni Layla. Namuan met ni Roldan ani Fatima ti ibagbaga ni Michael agayem na. Isu ana singeddan iti tunggal maysa. Naragsak met ni Fatima. Gaputa na amuan na akabsat ni Michael ni Roldan. Gapo iti beauty contest anaangay iti Bugalyon College. Naamuan ni Tony nga anak ni Solomon ni Fatima. Iti may sangal daw, nagmerienda da Roldan ken Fatima iti kantin ti pagadalanda. Ket napagsaritaan da ti may papankin ni Michael. Itagagayem, adtuyen tituloy ti nobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay. Kaya't ko asapulan ni Michael. Ngamjak mat amo ti pang sapulak kan kuana. Tano adda ko man ti Bugalyon. Apay adi man lagpakita kanya. Awan mat basol ko kan kuana. Tapno adda rason na adi agpakita. Kan maysa. Nasayaat mo ti panaglangan mi. Ura siya. Kastamag di ko nak Fatima. Amkot paikit din. Ngadada ka sa napasamakan ko, ama. Ang saan ko ma? Iyad adayo ko man niya ako, Diyos. Nasakit tinakam ko, Roldan. Gaputa basta pimanaw latan ni Michael. Pulos adi man la nagpakada. Ura siya. Pulos sa din nagpakada. Sinapol ko. Ang pulos ajak na sa pulan. Ni Michael tigayam ko, Roldan. Kat idinaamwak akapsat mo. Nabang aran tiriknak. Naragsakak. Ngam... Kaslaad da kurang iti panagriknak. Fatima. Wen. Gaputan naragragsakak ko ma. No adda ni Michael. Nalpasan ti pa nagmimerienda. Ada sumaruno a klasek. Okay. Aywan kayam. Pangpangalan nyo iti lunch. Di ta baba ti pagadalan. Di ta ti kayat Davina ken Layla panganan mi. Agbalbalon kami ngamin. Kasta ka di? O, sige. Umuna ako na. Adapay ngamin klasek. Sige lang, Roldan. Talaga ang marurudak iti dahi ang Fatima Layla. Agasam, nagka-table da ka ni Roldan iti kantin. Kung ang ama pantay di ayan da, ngam di mo mat ngamin kaya. Bay amlatay da. Adda ka dinadlaw mo kin ni Fatima? Adda, ngamin. Nakaragragsak no kastang agsarsarita da ka ni Roldan. Un nga ron. Sigod ang nakarupangat ni Fatima. Ngamsipod insala idi ni Roldan. Rimagsak. Nariingata at yung puso na. Kat agayatan ka ni Roldan. Saan ang mabalin? Vina, Ipungot ko dahil dyan na babae. Saan ang mabalin na agahon na kanyak ni Roldan? kasla sa bali ti maawatak kadakwada adwa. Anya dayta? Jak maibaga, Vina. Basta. Iti ka nito nga agawan ni Fatima ni Roldan. Ipungot ko iti kaduan ti tao. Di ka kasta, Vina. Basta! No, diyak magustuhan ti aramidan ni Fatima. Talaga nga ipugot ko. Karamutak pa'y tiro pa na. Ala, manganta yun. Naimas ti balon tayo taraldan. Dinungdang kan prito nga ikan. Oy, siya. Ikan matibalon ko. Ha? Ni Fatima? Ano? Nadagso no? Ha? Oh, apay kasta
ti panang kita yu kanya. Anya tinagyan day tadak kala pagbalunan, Fatima? Si Dan, kan innapoy. Nagpaluto ako ni Doray. Takayat ko ti makipangan kada kayo. Sige, nasaya ta. O ala, Doray! Irawar mon ti makan. Tamakilang langtan. Sige. Mapit lang nga. Magustuhan nyo lakit di tilinuto. Naimas da ito'y. Tinuno nga ikan. Paltat kan dinangdang. Wen, magustuhan mi day ta, manang. Manong ko nam Wen, manong kunak ko ma. Oh, anya pa lang arutir aramidan nyo. Manganta yun! Anya nga ti kayat asawan day dyan ay naramid ni Fatima. Nga anya, imay da nakipangan kada tayo itay. Kat masurunak manan. Gaputa close da ka ni Roldan. Sigakit dimat. Day tala surun mo kin ni Fatima ti bagbagam. Pagpakitaan nak namin day dyan ang Fatima. Iso ang masurunag. Mabuisita. Ala, husto daytan. Si putak day dyan ang Fatima. Na talaga adyak kaya titignay na. Aday ta, nasibuga akong dagiti masetas. Inton agsapa man ti panagsibog ko. Roldan, umay ka. Adaing saganak at chocolate drink kan at cake. Mapanta ijay kubo. Sige. Sabagay. Nalpas mo ti panagsibog ko. Oh, muto yun di tatray. Tasya ako ti mangigam. Saanan? Ala, mapanta ijay kubo. Talaga nagagit ka, Roldan. Tunggal sumangpit ka nga agapo iti pagadalan. Aglayon kan dito'y hardin. Wen Aday ta ti meriendata. Ag chocolate drink tapay. Sambutan ta tanapudot pay. Sige. Agyaman na ka. Amom, naragsakat. Ngamin, simangbay kay tibiyag ko. Kastoy ti marikriknak. Hindi data pa'y jidaklan. Roldan, Hindi data pa'y jidaklan. Sikat ti mga sursuro kanyak itirumbang nga ramidat. Anas ka na kanayon nak ngagdigos. Akanayon anadalos ti badok. Kan gaduma pa'y. takas lagi mo maas-asikaso ti bagim idi. Awan bibiyang mo no kunas-kunas ti badom. Ngamidadda ka. Ado tinasursurok kan ka. Ay, Agyamanakan ka, Layla. Gaputan nariknakan ka. Ti panang ipatagtimay sa akabsat a babae. Roldan, Naragsakak unay, Layla. Kaslaawanan sa pulag pay. Gapoy ti kaadak dito'y balayo. Nang rona pay. Time bilang na kun ni papam. Kaspod mo nga anak. uray siya. Maragsakan ak iti dayta. Wan. Awanan ti sa pulag pay. Amok, saan akumpleto ti ragsak mo? Gapot ang awan ni Michael. Kanayon ko ngay karkararag iti Diyos. Asapay la ko ma, tanasaya at latta ti kasasaad ni Michael. Kat dumtang to ti kanito nga agkita kayo matlaang. Sapay na kuma. Ala, inuman tan ti chocolate ta. Tani, agbaawan. Sige. Agyaman na ka. Adda ka matgayam dito terasa, Roldan. Saan ka kadimat ang makaturog? Wen. Sika. Apay ngayon may ka dito'y tirasa. Saan ang makaturog? Sige. Dito'y tapay lang. Agsarsarita ta. Roldan, kumusta kayo kini Fatima? Ha? Nadlaw ko anasaya at tilangan-langan nyo. Wen. Diretsaan ka. Anya ka di ti marikrik nam kan kuana.
Agayat ka kadin kan kuana? Kwa, Kayat ko lang ang amaamuan. saan? Nasaan? Anya nga ruti kay papanan ti kinadagkat mo ita, kini Fatima. Kwa, jak mawatan ti riknak, Layla. Nga masigurado, asaan nga ayat daytoy? Kat ni Vina, kumusta ti riknam kan kuana? Ni Vina? Kwa, Saan ka di nga agayat ka idikan kuana? wen. Ang linipat kong day tabanag. Gaputasan pa yaday tatinas kanita. No ikumparam ti riknam kada Fatima kan Vina, asino ti mas nadagdagat iti pusom? Ha? Kayat ko lang ang maamuan dayta, kaskabsat mo, Roldan. Kwa, Ibagam kanyak ti pudno. Asino ti mas napatpatagkan ka iti panagriknam? Ni Vina, wano ni Fatima. ni Fatima. Ni Fatima. Wen. Kasta ka di. Sigurado ka iti day taariknam? Day tati marikriknak, Layla. Sorry ha. Amok ti naramin na kan ka. Tadi mo yung limod kanyak. Anam, jak maawatan ti riknak. Imbis sagurak, gapotadakas kan ka ni Fatima. Angan, idinagsang-sangit. Kat, imarakop kanyak iti nairot. Sa bali tinariknak kan ko na. Kasta ka di. No kasta. Agayat ka nga rudan kan kuana. Ha? Wan Roldan. May salaang ti kay papananday ta. Agayat kan ken ni Fatima. Jaklat ta makaturog. Apay kastay tiriknak. Kasla agi mo nak. Kuna ni Roldan asabali tiriknana ken ni Fatima. Ayat nga taday chay. Wan. Maditiriknak iti dayta anamwak. Agi mo nak. Jak amuno anyamot dayti ariknak kini Roldan. Jak maawatan. Ngam panagkunakat. Agayatakan ko na. Idi pa ilaang amarikrik-nak daytoy. Ngam iliblibak ko laang. Tiam mo ni Roldan. Kat nainkabsatan laang daytoy ariknak. Ngam wan agayatak kin ni Roldan. Kat kaskin ni Vina. Jak kayat amaagaw ni Fatima. Saan amabalin amaagaw ni Fatima kanyak ni Roldan? Nakaluto ka din, anak? Wan, Mama. Agida Sara kon tamangan tayo. Iha, madlaw ko, analiday ka. Anak, madanakan ka. Saan da ko napagparikutan, Mama Dalen? Pampanunutak namin tibiyak ko. Ha? Gapot aking kita. Kitawan latta tinagmamaayan ti ado aban ko. Wan. Talaga ka di asaan kami nga agkikita pa'y kadagiti anak ko.
kastamatan ni nanang. Iha, di ka maawanan itinamnama. Patsyak nga agsasabat to tidalan nyo. Kadag iti ipatpatag mo iti biyag. Mama, Ala, tulungan kan nga gidasar tamangan tayon. sige mama. Di kagliday akasta, anak. No di kat kanayon kumaanatip karka. Di ka maawanan itinamnama. Wan, mama. Michael, nauma akong dito'y pasdag. Kaya't kun ang makita terwar. Pudno, nalawag dito'y. Ngamjay lalangit makikita tayo. Isulat tangad-tangadan tayo. Awanan tinamnamak amakarwar tayo pa ditoy. Ha? Amangan no dito yan tipakatayan tayo. Saan, Michael? Jack kayat? Awan pagpilyamon, Dante. Jack pa'y kaya't timatay. Awan ti asino man akayat na timatay. Ngamday tansan tinayugad kada tayo. Timatay iti daytoy apasdep. Di ka agsaoy tikas na, Michael. Si kantinag ko na kanya. Asaan ta amawanan itinamnama. Tamakarwaratan tumot laeng ditoy. Ngam apay itan. Takas tamot tinti bagbagam. Dante, Saan ta amawanan itinamnama, Michael? Tahusto ka. Makarwaratan tumot laeng ditoy. Dayjay, addaman ng dintang akotse. Talo. Ay, sigurado. Makipustaman dagitan. Wen boss ansot. Sigurado da ita. Kaya't naasawan. Addamanan palaban ang mapasamak. Sigurado na ita. Michael, Boss Ansat, agsagana ka. Ta sigurado asi ka man ang tilaban da. Anya? Ni manan Michael? Apay, awal ka din ti sa bali? Adamot sa baling ilaban da. Saan la ni Michael? Diyan mo. Ngam ti may bagak. Agsagana kayo. Nang runagan ka, Michael. Tamangan no si kamanan ti may laban. Sige. Awatagtek karit yo. Kasta ti kayat ko. Mayat alaban. Sige. Kat pagsasaritaan tayo nga rod, tigatad. Wen, kayat ko launay. Talo kayo kontra kanya. No abakan kayo. Triple timalak. Kat no abakan da. Alaan nyo mat ti triple apostak. At iti kapim, big boss. Big boss. Adda ka di manen palaban. Adda ansot. Aga ko pakmanan iti kwartan nukas kasano. Big boss. Pagsaganam ni Michael. Ni Michael manen, big boss. Tapay? Ada reklamong. Ha? Apay no padasan tayo ti sabali, big boss. Anya nga iti serbi dagiti dadduma. Nagaduda. Aniya? Isuda mo't, big boss. Tapno addamat serbi ti ipakpakan nyo kadakwada. Husto ka matkit di ansot. Wan mo't ngamin, big boss. Bueno, mangkita ka nga rodan iti mabalin amay pasungal-ngal inton palaban. Itaperyong, agsagana ka. Tasikan ti may pasungal-ngal iti laban. Anya? Siyak? Abay siyak? Ni Michael Sikat ti makilaban. Sino tinagkuna?
Siyak tinagkuna. Ini kanak ni Big Boss iti order. Asak ti agpili iti makilaban. Ngarod, sikat ti bilyag. Diya kayat. Ni Michael ti laban mo. Saanan ang mabaliwan ti pangadang ko? Sikat ti makilaban, Peryong. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy, tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Biyag, wenno patay. Tinapalabas, nagpaluto ni Fatima kini Doray iti adu amakan, ket naglalanglang daanangan kada Roldan, Vina ken Layla. Kastaw na asuron ni Vina, gapo iti kinasinged da Roldan ken Fatima. Iti may sa Arabi, nagsarsarita da Layla ken Roldan, ket nadamag ni Layla iti baro, no asino tinatimtimbang iti puso na, no ni Fatima wenno ni Vina, ket nakuna ni Roldan ani Fatima. Nasaktan ni Layla, gapo iti dayta anamuan na. Iti pasdek ni Solomon, adda manen mapadpadaanan apalaban, ket maragsakan unay ni Solomon. Nakunana ani Michael ti mailaban, ngem kuna ni Ansot amang kita da iti sabali a mailaban, tapno addamat sirbi dagiti dadduma a balod da. Inanamungan ni Solomon dayta singasing ni Ansot, iso a pinagpili na iti mailaban, ket ni Peryong tinapili na. Itagagayem, adto yung tituloy tinubela tayo na pauluan. Biyag, wenno patay! Ang sino tinagkuna siyak ti makilaban, Ansot? Siyak, inikanak ni Big Boss iti order. Asak ti agpili iti makilaban. Ngarod, sikat ti pelyak. Diya kayat. Ni Michael ti laban mo. Saan na mabaliwan ti pangadang ko? Sikat ti makilaban. Nalalayang kangarod no kasta. Sige, no di mo kayat. Dumanon da ito'y kini Big Boss. Anya? Wanya, agkadkad ka. Ibagam lang no di mo kayat. Tay bagak kini Big Boss. Takitag lang no anya ti aramidan nakan ka. Inak makisarita ka ni Big Boss. Ni Michael ti rumbang ama ilaban. Anya? On Big Boss. May mayat lang no ni Michael ti ilaban nyo. Pagkunami ti kasta Peryong. Tapno at dapay a pumigsa ni Michael, Big Boss. Nuan niya timbaga ni Ansot, iso ti matungpal. No imbaga na asika ti mailaban. Sika nga rod. Big Boss. Ala, saganaam dayta alaban mo, Peryong. Mayat ni Peryong, Big Boss. Kabalan na dayjay. At ado ti amunang ni Michael. Gaputa sigod a tao ni Don Tomas. Sigurado ka? When, Big Boss? Kasanon no maabak? Dayta lang Big Boss. Ngam parag kunakat mga bak. Ngamin, nabayagan ang nagsansanay iti panakilaban. Kasanon no maabak? Kwa Big Boss. Sana basta-basta da ito'y apalaban, Ansot. No maabak ni Peryong, triple ti pustak ama pukaw kanyak. Big Boss. Iso asigurado na mangabak ni Peryong. Tano saan? Sika ti madaksan kanyak. Anya. Laglagi pang Peryong. Ano maaba ka? Ang mga nupaltugan na ka ni Big Boss. Anya? Isuanas kan ang mga baka. Payasak ti pinilim ang mailaban. Magado dita. Yung mga payasak. Sika, gapot alastog ka. Anya? Kasta ti maganap dagiti langgong akaskan ka. Lastog ka pa'y. Isungay ta. Ipakitam ti kinalaing mo. Saan lang ani Michael ti kalkalabanam? Ngam sa bagay, nalalaing ni Michael ngam iti sika. Ano kasta? Isang ti laban nyo. Sana mabalin. Sika ti lumaban, Peryong. Iso alalaing ngam.
Tano nalalaing ti kalaban mo. Sigurado amatay kang. Wen, ni Peryong ti may laban. Sana ni Michael? Pangadang ka din ni Big Boss. Saan? Siyak ti pinagpili na iti may laban. Isuan ni Peryong ti pinilik. Boss Ansat, tanya nga iti serbitidad duma. Nagadu kayo. Ngam kanayon as sikat ti may laban. Uwin nga agpaiso. May mayak ni Peryong. Taddan padas na iti laban. Nupay kasta. Rumbeng ang nakasagana kayo lata. Uwin Boss Ansot. Ngam siya. Awan Awan ka bailak. Iti ka nito asyak ti laban da. Sigurado. Daitan ti ipatay ko. Iso ka na yun ti panagin sayom. Uwin Boss Ansot. Michael, saan nyo aliwayan ti agin sayo? Nasken akanayon kayo ang nakasagana. Wen, Boss Ansat. Mama Dalen, agpakada ako man. Kasta ka di, iha? Agsubli ak isidaklan. Sige, adakan ka. Saan na bale? Umayak tumanin dito'y simbonan. Umay kayon tumanin sa rungkaran. Sige, anak. Agan-anad ka akanayon. Owen, mama. Mabitlaan. Tainak mangalay ti kwarta. Kwarta? Saanin, mama? Di mo kayat ti kwarta? Saan nga iti ka, mama? Ngam saanan? O sa rin yulat ti kwartayo. Ada kwartak. Inikanak manan ni Dora, idi napanak ijibugal yon. Saan amabalin? Ikan ka iti kwarta, anak. Tulong ko kan ka. Di mon pagkadkadan pa'y. Mama? Amumatan ngayon bilang kan nga anak. Agyaman ak nga rod no kasta. Mama Dalen. Ala, agan-anad ka nga rod, Ophelia. Di mo baybay antibagim. Owen, master. Sige. Katnamnamaan mi ti panagsublim. Owen, master. Agpakada ka kadagiti estudyante. Ta sigurado asapulen da ka. Owen, master. Nagkuyog man nga Fatima kag Roldan. Kat nagturong lang siya kantin. No kayat mo, sarutan tayo da. Ngam, bayamon. Surutan tan Layla. Amangan nga minuan niya pa iti ibagbagada di a Fatima ka ni Roldan. Amangan no sugsugan na asana makikuykuyog ka data. Oray pa'y sugsugan na. Saan mo't amabalin asaan kaming agkuyog kini Roldan. Nang ron na pa'y tagaw-awid ni Roldan iti balay. Layla? Anya ti panagkunan? Isudan? Ha? Kwa? Diya ka mo. Ibagam ko matipod no kanya, Layla. Nasaysaya at naiso mismo ti pagdamagam, Fina. Juan, damagam day ta kini Roldan. Tapno iso mismo ti mangsumbat iti saludsud mo. Anya ka dito ko na mga ibagam kanya, Vina. Tayo nawis na dito'y sirok to'y dakila kayo. Kaya't ko amamon di pod no. May papanitian niya. Da kayo ka din ka ni Fatima? Ha? Ibagam ko matipod no. Tano da kayo? Anya pa'y latirason nga daak di tibugal yon. Ha? No agayan ayat kayo ni ka ni Fatima? Anya pa'y lang tirason nga daak dito eh. Nasaysaya at lang nga nagsubli ak ijay daklan. Anya? Iso nga ibagam tipod no. Da kayo ka din ka ni Fatima? Saan? Saan? Ilawlawag mo. Pagayam lang ti pangibilbilang ka ni Fatima. Sigurado ka? Aguri ka. Apay ka diya kasta ti damdamagam, Vina. Anya? Di mo amo ti rason? Kwa, Vina.
Kastoy ti makunak. Numay pa paniti ayat. Awan pa'y day tayo ti panunot ko. Iso nga bilang tayo ti tunggal maysa, akas pagayam. Uy no, kabsat. Anya? Agadal tayo pa'y. Sakbay ti ayat. Naba inanak lang na. Kapag kasi ngayong pagana. Nalipatan ni Roldan ti salitaan ni iti ijay daklan. Ano dumteng ti panawan? Da kami to ti aging na yan. Kuhan, pudno nga minti ko na, Vina. Saan pa'y apanawan ti ayat ita? Nadikat agadal tayo pa'y. Ti ayat, awan pa'y iti panunot ni Roldan. Nang runo pa'y kapampanunutan na ti kapsat na. Iso asika, saan ka nga agim imon pa'y kini Fatima? Sika, saan ka kading agim imon? Imposible adi ka agimon, Layla. Saan ka di nga damot pa nagustom ka ni Roldan? Ha? Idi pa'y laang amok dayta. Ngam iniblibak mo lang. Kuha, Ngam nagkari ka kanya. Asaan ka nga agpaaram kay Kuana? ha? Kuan man, ingkarim dayta. Alahunan. Ngam di mo kuman ipadlaw unay kini Fatima nga agim imon ka. Pangatatupay day jay alaad. Anya? Jela at idug abuok na tinapintas. Ngam tiro pa na, excuse me. Napimpintasak pa'y ngam iso. Amom ka di nga agim imon ni Vina kini Fatima, Roldan. Wen, amok day ta. Agamak nga amangan na sa bidungan ni Fatima ti panunot mo. Katlaksidan na kamin apagayam mo. Sana mapasamak ti kasta, Layla. Ngam, kasanon no mapasamak. Uray ka di sika. Kat kasta ti panunot mo. Wan, Anya, dayta ti pampanunutak. di kagdanag. Saan to ang mapasamak day ta? Sabi ko ma, Napatag ka kanyak. Da kayo ka ni Papa. Iso saan kayo to panawan? No nyaman ti pampanunutam, may papan kada kami ka ni Fatima. Lipatam ko man. Roldan, Ngimsan mo't nga rod ang mabalin aliklikak ni Fatima. Gaputawan mo't ti madingar aramidin na kanyak. Roldan, Iti panagriknak. Napatag kayo amin kanyak. Sika, ni Fatima. Kastamot to ni Vina. agyamanak no kasta. Sanak to ama po kaw, Layla. Ikarit day ta. Ada akon dito'y daklan. Agpadaya ak makitan. Kat sapay ko ma. Taadan pagsayaatan ti pagnakita. Magkaklat ta. Ano sak ti magna. Saan akon nga aglukan. Iti kasta. Makapagdamdamag ak kadagitik tao. Ansot, nakapagsagana ka din ni Peryong. Wen big boss, agin insayon. Masiguradom ka di amang habak. Wen big boss. Nasayat. Angam ka sa nun na maabak. Saan big boss? Manamnama ti panangabak na. Numaabak. Sayang laeng ti kwartak. Katjak kayat ang mapasamak dayta. Wen big boss, imbagak daytan kini Peryong. Iso nga aramidan na ti amin nakabaalan na. Tapno mangabak. Nabannog akon. Adayan dahi tinaturong ko. Man-manong matibalay dito'y nagturong ako. Aginanak pa. Adala kay alumabas dito ayan ko.
padasag ti agdama ken kana. Naimbag nga oras mo, tata. Kastamay, balasang kaw. Sa dino ka diti pagturungan nyo, tata. Inaksarong karan, dagiti mulak, iti dayjay abanda. Kasta ka di, tata? Sika, kasla na banbanog ka Papanam ka day, balasang kaw. Awan ti masnop at urongag, tata. Hangga po ta adasap sa pulag. Adasap sa pulam. Wan, tata. Isungag damag ak kumakada kayo. Tabarang am-amuyo. Adda ka di am-amuyo ngagnagan iti bakit bogan? Adda po na adwa alalaki asingin? Adda. Adda? Adda kunayo, tata? Wan, adda, balasang kaw. Ni bakit bogan, kat adda apo na asingin. Wan, tata! Sa dino ti pagkasarakag kadakwada. Aguray ka. Kabagyam ka di ida. Wan, tata. Pangasiyo, takuyogan da ko maiti ayanda. Pangasiyo. Ha? Agsangit ka matay, balasang ka. Diyos ko, ang kiyamanag. Masarakag matlaang itan. Ngam kwa. Awanan ni bakit bugan, balasang ka. Anya ti kayat yung asawan, tata. Nabayagan, anatay. Anya? Wan, balasang ko. Nabayagan, anatay. Ni bakit bugan. Saan? Saan? Saan ako na dito? Saan? Umadaningatan ti panagsasabat ti dalan darusana ken dagiti anak na asingin. Gagayem, di uliwan na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno Patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika Jun Rebotazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Biyag! Wenno Patay!